Meghalaya State Olympic Association bak Department of Sports for Youth Affairs ke Sarkar Meghalaya mentaresngi kala Pynlong ke State Talent Identification Arjar RPR pala pentrekam da ke H10 Group Hamadan Side Snat Mawkyrwat hakajian dan lang uyan Campbell triple jumper bulong ru gold medalist ke Australia uba penkenya ke world record da usnam kendai spa propo. Habakran hakajian lang ba John F. Karshing bulong working president juga Meghalaya State Olympic Association apen pau Songo ya ka sarkar keberaya rapat kersan hakani gajing temu na benta banwat kitai padrang lek kai bakensai bagi badan sap bepenan kami kitiar tau kejok benta dak bayak lingpa ke south ligitas hapa gajing pet bejing penyak ki break benabar ki balawan rak nang na ke benta kani gajing temu. Boxing, shooting, karate, taekwondo, table tennis, bocah silakan kalau teman kasihan dari bagi kecil dari weightlifting, wrestling, gymnastics. Dengan semua orang bang, hari ini setiap beberapa kali iba district sport officer, nasoban Aikuleja, yang chief minister, Sri Conrad K. Sama. Pak Tidor itu Minister Sports, Department of Sports, Director, Commissioner, Kerjaan yang di program. Jadi lesi gasol itu akan diorganisasi. Mulai keserkan lesi kursi di lalu video apa saja kita tiba video fauna. Ini benar dia champion non Amerika dari boxing. Jadi dalam sini champion di bawah mana ni? Tengok nanti mana Bandung Tech Champion di Bandung. Ke habang awak yang nanti habang ni tu pasti untuk iwak lebih kat soka menjoi ba kadan kapakai kalaya la advance. Mencuba nimdan mobile, tanggilan mobile. Waktu mobile mencuba dan berbalik mentah ini ba live chat. Ke hak sport kalau. Demonstrasi kita satu kita. Mereka di Arkomita. Mereka di Shipau meter, ladder run dia. Kita pergi guna pada. Kita habar pak, keren, kompas drill, batin kenti, hakowekan, ketua jamnan, kekeman. Tengok, dalam kerja long, karpet, nak kenti, jerong betul. Jadi, mana ibarat ini ikut dia, apa ibarat nanti poin kata, kawan otomatik ke speed joki kan rekod atau laptop joki. Expert. Kita tiru kawan berjing tahu dan kan sudah boleh berlari untuk kawan berjing tahu atau komputer. Berapa orang yang kerja? Ke yang sobat orang, bah waktu berkompas drill group kita pergi fi untuk bermain orang buat ni lah bukan cuma.